Nomor undi petang dalam sane mangkin kelanturang untuk pemilet sane kaping untat sampun saya ke inggih durusang. Aduh, kayak kene ya. Dado suwung penontonnya Riki reng ijo sarang sami Riki. Sandi mbok, sandi. Bu Napi Gatra. Bapak Dewan Juri, Swastiastu. Nembe titiang mangken jagi macang Mas Satwa Bali. Sana mangken kayon mirangan sarang sami nge. Satu anti tiang puniki sane memurdo perando bake. Kacarita sedak dino anu wenten tuturang satwa kedes mau baong lantang awakne berak bulune putih mirip tuna ya tekan amah-amahan kedes itu sing adolen madan ikedes cangak uning kedes cangak nah ditu lantas ikedes cangak makebar ngindang seliyuk tur metinggah di dhuwur punyan kayune ane gede sambil lange mekangan. Aduh, kakene ya. Yen kene teh panas gumine. Ale hama-hamahan kewah. Seng buangan mati mekento lakar dewek kejani. Di subane itu ikedes cangak mesiksekan. Terus sambil lange mekangan, ditu ya nepoken adot lagu. Yehne asri, yehne ening. Kadirasa julehen dewek pasti kangidang. Yehne entu sing adalen madan lagu kemuda sare. Itu lantas ikedes cangak memunyi. Meh, dewa ratu. Yan monto teh lio-lione amah-amahan. Sing cinah buangan betak pasang wakene jani. Sake walo. Kengkenan carane medayo. Yan wake makabar kamu. Sinah bene lakar melaib. Ditu lantas ikedes cangak ngeke daya. Mau busano sarwa putih. Mau gelang, mau kalung, tur, mau ketu. Buin mau japa mantra. Kini nyen mantranya. Wah, masembah. Nyak pak bene. Dengan ada. Tinggalana detriloka srana Om anugraha amartadi sanjiwani ya nama swaha pang betek basang binyep amakan langsung ngangon ning cening wataken be ajak makajang mai nyening mai do jajah tekenin bapo bapo sing nua mati-mati nyening bapo nak subo nyalara ane madan ajaran aim sokarmo bapo sing nua mati-mati mai ning paken adone lakaraosan bapo teken cening ajak makajang masaud ibilele aroh yo awak nak jajah sujatene nawak nak lingsir iyan dados di tiang uning napi sujatene nak lingsir nembe nedonan reksikian ti tiang makasami eriki makanyam jele ikedes cangak sawireh pengindro jalo ne subama jalan kene nyening cening wataken bejak makejang ane ada di telaga komodo sarane iyan dadi de bapak ngalang yang cening makisit uleng dinining sawireh tugas bapak ditu makabar ngindang di sisi nalase. Bapak nepokin manusia. Ditu yo ngabo pencar, ngabo dungki, ngabo panceng. Mirip bapak. Yo lakar mai. Ngejok wataken bene ade konyang ado dini. Aroh gong. Yan baketo kaya jajah. Gitu nyen masaud ibe jair. Nawak nak lingsir. Yan subak keto kengken ngawak janine. Pang makisid sa nawak uleng dini. Nawak titiang nalingsir. Pengindra jala ni majalan kini jani ikedes sanga. Nah ning,
Danyen cening jajah sawireh bapo nak subo nemonane madan pejalan. Nawak bapo nikdu mas newo seraya. Bapo nepukin telago anyar. Telago ne anyar itu luong luweh. Lelemekan liu. Yeh nek ning. Kadi rasa jak sing surut yeh di itu liu nya ada lelemekan. Ian sampun kenta nak lingsir. Aja tiang keberat yang siap malu nak lingsir. De nyening cening sumanang saya. Mai jadi bapo jak ngeberang. Aroh gong, ya coba kita awak keberang si malu. Awak nak dot melat saja. Jejah awak, jo kina awak nyan. Jo kenyanan angon bejar nyat awak nyan. Nih, dot jejah. Mai, bapo jak ngeberang. Sake wala mai. Dini, nih, paken bungut bapo nih. Pangidang bapo nyapet bungut bapo nih. Janan keberang aman. Ke telagone anyar. Telagone itu adane daso cando, mai bapak ngeberang. Deh di subane kita langsung cotot bejar langsung ke kebaran di langit. Seliuk. Tepuk lantas ada batu gede. Itu lantas selah ne ikedes cangak mantigan ibe jair. Cai jair. Cai mulo beblok. Cai mulo wanta ama-amahan wakene. Sing bungat mati cai jani. Mati lantas ibe jair. Gelesan satwa ne jani. Dino sebilang wai. Sekancan soroh bene konyang ke keberan tur ke pantegang di duur batu ne. Be lantas ikedes cangak metinggah di duur batu ne gede di samping telaga kumodo saran. Itu ikedes cangak makangan. Aduh. Kene betek basang sake walo. Medik-medikan bene dini di telaga kemuda sara kengke carane badayo. Ben ba mati makan tol lah karjani ne. Aduh. Ngintip iyo yuleng beten batu ne. Wah, dong kene solah ne ikedes cangak. Tor makin ikedes cangak iyo yu. Nama di dia nak lingsir. Dados nembe nak lingsir Riki di duor batu ne. Peraragan lu ngomeriki. Aduh. Cai yuyu, maka siap. Bapo nih ngahan munyen cai ne. Kene nya yuyu. Kene. Bapo nak macacingak reng wawidangan ne. Macacingak bapo. Sewireh nak busan bapo mau kebar ngindang. Ditu tepok bapo imanuso subuh pak. Kalau ngejok wataken bene ane konyang ada dini. Jakti nih kanak lingsir. Sekan ngudiang bapo ulo bapo sing nu mengajalan nang ane madana mati-mati bapo subo nyalan aim sokarmo nening do sumanang sayo ajak bapo. Nah waktu tiang nak lingsir yen sayo waktu nak lingsir rika nyaman tiang sampun bagio ajak jati tiang mereka melet mana tiang kecunduk sareng nyaman tiang. Yane amah katos bene. Kene nyening yuyu yan mula sekan syarat kena cai ne mai ne gisi bawang bapo gisi bapo jak ngeberang cai kemu ke lagone ane anyar mai gisi bawang bapo itu lantas yuyu ke keberang seliut mula pitu doh widi ikedes cangak mula harus ketaro tepokin ada batu misi tulang liu tulang bene ditu getak basang na iyu. Cai cangak mula. Kene caran cai mau pitulung. Cai nguluk-nguluk timpal. Ne rasang jani. Rasang. Buah karman cai ne nguluk-nguluk timpal. Rasang jani. Aruh kekini ya. Aruh bawang aki sakit. Aruh. Mati ikedes cangak. Kedu nyenupahi rago deman nguluk-nguluk timpal. Melok-melok timpal. Patah sekadi anak ngerawasan, ala ginawe, ala tinemu, ayu ginawe, ayu tinupu. Melahnya raga mapari laksana, kentan nge, sarang sami nge, sampunang nutang icanga. Mangken, meli bangkong ketingas aturang kepuro. Titiang kirang langkung nunas pengampuro. Sinap titiang antuk para masanti, Om Santi, 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 Om. Inggih sapunika iwawu pemilet saneka pinguntat maka cina puput sampun wimbakara mesatwa krama istri rahinana mangkin. Titiang pinaka pengenter acara ngelungsur agung rena pengampura
Pet prade wenten iwang atur titiang ritatkala ngenterang parikrama iwau. Pinakawasanan ngatur puputang titiang antuk para mesanti. Om Santi Santi.